Što je važno kod debljine i na što moramo upozoriti i na što smo zapravo jako zaboravili? Jeste kod unošenja previše rafinirane hrane koja uzrokuje osim debljanja i jako puno bolesti kroničnih, javlja se velika koncentracija omega-6 masnih kiselina. Omega-6 masne kiseline su nama neophodne i važne za svakodnevni život jer one nas brane od upalnih procesa. Međutim, kada ih je prevelika koncentracija, oni izazivaju kronične upalne procese u tijelu. I tu nam je važan unos omega-3 masnih kiselina koje će unijeti ravnotežu sa omega-6 masnim kiselinama i odbraniti naše tijelo od stvaranja aterosklerotičnih promjena, od promjene na mozgu, promjene na očima, ravnoteže u našem razmišljanju i ravnoteže u našem tijelu, isto tako oporavku zglobova. Znači, liječenje debljine nije samo idemo omršaviti ili skinuti 15 ili 20 kila, nego promijeniti naš život i takav život i održavati. I vi možete preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem i svojim tijelom. Učinite prvi korak. Pratite našu YouTube stranicu, pretplatite se, potpuno je besplatno. Pratite naše društvene stranice kako biste doznali sve informacije koje su vam potrebne